Yewe ingane zawethu impela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana neshiye abantu abaningi ke beshaqekile ngesenzo sika driver. Bafowethu impela phela banikhuluma kakhulu ke ngicela baniqale nginibingelele. Kuyona ke imbuso sithi MTV sithi nje uma usaqala ngane kuyona channel ake wenza kulungile. Uciphize usubscribe na notification bell. Khona uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo izi-trend nayo. Hayi ke wengane zawethu impela trend video phana ke enkundleni zokuxhumana neshiye abantu abaningi ke beshaqekile ebonakalise ke udriver ke wemoto beme phana ke garage ke impela ke engaphandle kwayo ke imoto kanti ke wengane zawethu impela ke kuzofika omunye ke wesilisa ke be driver ke imoto ke eblue wavizana ke wathinta ke imoto ke yalo wesilisa ke ngayo ke imoto ke yakhe kanti ke wengane zawethu impela ke yena ke lo wesilisa ke othinta ke imoto yomnye ke ubese ke sepaka phela ke ephuma wabonakala ke engazuthi uyadidizela. Hey bafowethu impela ke yena ke lo wesilisa ke oshayiswa ke imoto yakhe ke ubese kuseqonda ngqo yena ke lo wesilisa ke oshayisile wambeka ke isandla ke emthandazela kabuhlungu ke kabe wengane zakwethu okuyinto ke ethintike abantu abaningi phana ke enkundleni ke zokuxhumana ngoba ke mangaba uthi uyabuka indlela ke ebemtrapa ke ngayo ngazuthi ke ube kwi wrestling emdidinya kwehluleke wengane zawethu impela ke nabantu bebekhona phana ke egarage ke bethi bayazama ukuthi bakhuze kodwa lo wesilisa ke ubethukuthele ke egane ke unwabo njengoba ke ebesingasafune ukhuza ubona ukuthi ke nalaba ke abakhuzayo bazohlangana ke nembila zithuthwa zihola ke emhlophe ke phambili. Hey wengane zawethu impela ke zinjalo ke izindaba ke ebesiniphathele zona ngowesilisa ke oshayise ke imoto ke yomunye wesilisa ke egarage kanti hey impela ke lo oshayisiwe uzawusana ke amnamathele kanzima noma ke impela ke engalwi amtinyele kuhle wena ke wabona ke inyosi sivikela ikhekhe ke lazo. Hayi ke wengane zawethu impela ke thina ke simbuso sethi MTV sithi bafowethu impela ke abantu ke bakhala kakhulu phana ke ezinkundleni ke zokuxhumana bathi cha impela ke noba ngabe ube nephutha ke lingakanani ke lo oshayisile bokungamele phela ke yena lo oshayisiwe ebesemtrapa ngalendlela kodwa nje bokumela ke alandele ke umthetho wala eSouth Africa abiza amaphoyisa azombheka kubhala statement bese kubheka ukuthi ke imoto ke ilungiswa kanjani kanti ke wengane zawethu abanye bathi cha yabona ke ukuthi bokwemina lo obeshayiwe bengizavusana ke ngivule nje icala lo ayobhala ejele alahlekelwe umsebenzi ahlale nje 6 months wonke engaphakathi ejele kanti ke wengane zawethu impela ke kuhlukana ke imibono njengoba ke abanye bathi cha yabona ke njengoba ke naye lo oshayisile ebonakala iphana ke ephuma ke ediyazela hayi engazuthi bokuzoboshwa yena qala ngokuthi ke aqhube engaphansi kwe-influence yotshwala nokudriver recklessly. Hayi ke wengane zawethu impela thina kasazi futhi ke asazi lokwa ngempela kodwa thina ke simboso sithi MTV bafethu sithi nje ake sehle ngobonda idibane kuyona ivideo elandelayo.